Dobrodošli dragi moji na kanal Vrata zdravlja. Nadam se da ste svi dobro. U današnjem videu ćemo kuvati suve šljive, a ja ću vam naravno u nastavku videa ispričati zašto su sve dobre, koje zdravstvene probleme naravno eventualno mogu da reše i kako mogu da poboljšaju vaše zdravlje. Biće vam potrebno nešto više od jedne šake suvih šljiva, oko 500 ml vode, sačekat ćete naravno da proključa malo, stavit ćete da ključa naredna 2 do 3 minuta, sačekat ćete da se ohladi i možete ih odmah naravno i konzumirati. Možete ih sačuvati naravno i u frižideru tako što ćete dodati mlaku vodu. U frižideru mogu da stoje čak 2 do 3 dana, a ja ću sada da vam ispričam koliko su u stvari dobre za naš organizam upravo ovako napravljene. Pa da krenemo. Suve šljive su prvenstveno odlične kao lek za probavu i protiv zatvora. Suve šljive su pored fenomenalnog ukusa koje malo ko odoleva, poznate također po svom izvanrednom laksativnom dejstvu. U narodu se koristi ovaj recept kod problema sa opstipacijom i sa neprijatnim zatvorom stolice. Specijalisti ih danas sve češće preporučuju kao lek protiv osteoporoze jer one dokazano osnažuju kosti i čine ih manje kratim. Cene ih također i brojne dijete jer su veoma delotvorne za skidanje suvišnih kilograma. U nastavku videa naravno saznajte više o svemu ovome, kao i još dodatnih razloga zašto biste trebali da jedete na ovaj način napravljene šljive i to svakog dana. Ove dragocene voćke obiluju vlaknima koje su itekako značajna za dobru probavu i za našu redovnu stolicu. Upravo zbog toga suve šljive protiv zatvora su pogodne kod različitih stomačnih tegoba, a njihovo laksativno dejstvo je zaista izvanredno. Pedijatri recimo neretko prepisuju maloj deci i bebama u obliku blagog soka od suvih šljiva jer on bebicama uspostavi zaista normalnu peristaltiku creva i čak eliminiše pojavu grčeva u stomaku. Naravno, ukoliko i vi imate problema sa neredovnim praženjem creva i sa hroničnom opstipacijom, jedite ove sušene voćke, možete ih također iskuvati u obliku nekog kompota jer tako su više sluzave, oslobađaju više vlakana i samim tim mnogo brže i bolje deluju. U 100 grama ove sušene voćke ima između 150 i 230 kalorija i gotovo 35% šećera. Za razliku od sveže voćke koja ne prelazi vrednost više od 10% i to fruktoze i glukoze. Pored toga, značajne količine biljnih vlakana pronaći ćete u njima i to između 10 i 16 grama. Sve ovo značajno više u odnosu na 2% koliko sadrži sveže voće, te ih nutricionisti zbog ovoga zaista naročito cene. Zahvaljujući svojim prirodnim šećerima, to jest glukozi i fruktozi, mogu nas brzo zasititi i ublažit će također osjećaj gladi i nelagode u stomaku. Upravo zbog toga su suve šljive za mršavljenje i više nego odlične. Čak je 2012. godine Evropska zdravstvena institucija i formalno priznala da ovi ukusni plodovi koje mnogo volimo zaista pozitivno utiču na rad creva. U slučaju opstipacije i tvrde stolice savjetuje se uzimanje oko 100 grama suvih šljiva dnevno. Suve šljive su također prava poslastica, izuzetno zdrava hrana. Za bolju probavu preporučuje se uzimanje 5 voćki skuvanih u vodi i to svakog dana. Za istu namenu dobro će poslužiti i neki kompot od sušenih šljiva, čiji ćete recept čuti malo kasnije. Njega slobodno možete konzumirati svakog dana, a ukoliko vas muče, na primjer, hemoroidi, imate neredovno praženje creva također. Također se preporučuje da napravite i sljedeći napitak. Kašiku ploda od sene dobro zdrobite i kuvajte dobrih 15 minuta u nekih 3 decilitra vode. Zatim sklonite sa šporeta i pustite nek se čaj od sene prohladi. Nakon toga procedite i to što bolje, nakon čega u dobijenu tečnost treba razmutiti 2 velike kašike marmelade od šljiva. Ovako dobijen prirodni lek protiv opstipacije pijte samo u večernjim satima. Ukoliko imate neke od pomenutih tegoba, vrlo dobro rješenje vam je također čaj od kamilice u kombinaciji sa 10 sušenih voćkica. Također umjesto toga možete jesti kompot od suvih šljiva sa dodatkom sušenih smokvi kojemu se također pridodaju. Da su sušene šljive zaista odlične za probavu prokuvane,
znalo se odavno i to zaista mnogo ranije. Međutim, ovo dragoceno sušeno voće ima još puno drugih dobrih osobina koje ću vam otkriti naravno u nastavku videa. Studiju koju je sproveo Baharem Armandžin, stručnjak sa Univerziteta na Floridi, pokazao je da su suve šljive veoma korisne takođe za zdravlje kostiju. One štite od preloma nakon menopauze. Ovo istraživanje dokazuje da su kod žena koje su u menopauzi od 1 do 10 godina sušene šljive zaista značajno pomogle. Naime, u pomenutom periodu je rizik od osteoporoze zaista daleko najveći. Potrebno je jesti oko 50 do 100 grama suvih šljiva dnevno, a to može dovesti takođe do obnavljanja mineralne gustine kostiju. Drugim rečima, ovi plodovi smanjuju zaista rizik od preloma i pomažu nam da ojačamo naše kosti i da sačuvamo zdravlje celokupnog skeletnog sistema u celosti. Zato zaboravite zaista na uobičajene nezdrave užine, umesto toga u organizam unesite svakodnevno 5 do 10 suvih šljiva. Toliko sigurno možete učiniti za svoje kosti i za vaše zdravlje u celini. Sušene šljive naime ne sadrže kalcijum, što znači da je njihov način delovanja poprilično drugačiji. Neka istraživanja u poslednjih par godina pokazuju da su ove ukusne voćkice ublažavaju zapaljenje ćelija, koje talože minerale u kostima. Zaštitno dejstvo potiče od velike količine polifenola koji su sadržani upravo u ovim plodovima, ali takođe vitamina K i mangana. Nakon više od 30 godina čak istraživanja, ljudi su se uverili da za optimalno održavanje pravilne gustine kostiju ne postoji skoro ništa bolje od domaćih suvih šljiva, rekao je ovaj naučnik. Ovaj naučnik je svakako naravno u pravu, stoga savjet svima, nemojte da odbacite olako šljive iz ishrane. Naprotiv, trebate ih jesti svakog dana u preporučenim dozama. Zahvaljujući takođe obilju polifenola i dragocenih vlakana, suve šljive su u stanju da zadrže čak loš nivo holesterola potpuno pod kontrolom. One će to učiniti duži vremenski period pod uslovom naravno da se hranite zdravo. Ipak trenutno ne postoje ozbiljnije studije niti naučni neki dokazi za ove tvrdnje. I pored toga smatra se takođe da šljive blagotvorno deluju na žene koje su na samom početku menopauze. Podsjećam vas takođe da se tada dame obično susreću sa neobičnim porastom nivoa holesterola u krvi. U tom slučaju preporučuje se uzimanje 10 suvih šljiva dnevno, sve dok se njegove vrednosti potpuno ne vrate u normalu. Takođe, polifenoli ne samo da štite naše kosti, već sistemski deluju protiv starenja organizma. Suve šljive su bogate i vlaknima, kao što je pektin, zatim vitamin B6 i dragoceni elementi poput bakra i kalijuma, koji reguliše arterijski pritisak i takođe mangana. Ovo lekovito voće takođe pomaže i kod dijabetesa, štiti naše srce i krvne sudove i ima izuzetno laksativno i diuretičko dejstvo. I naravno, ukoliko vam se dopao današnji video, ne zaboravite da ga lajkujete, hvala vam ukoliko ste ostali do samog kraja i zapratite kanal Vrata zdravlja, a mi se vidimo već u nekom od sledećih klipova. Puno vas pozdravljam!